Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü sabağımız ötkünkü sabaklar bolbay kaldı. Üzür sırayız. Biz muftiyattan buyruğu menen anan Mbank'tın koştoğusunda bütünдөй түштүк жерин кыдырып келдик. Ошол жактарга имамдарга барып, Ханафи мазхабы боюнча жана Ислам банкинг боюнча бүтүндөй түштүк регионду кыдырып келдик. Баткенге бардык. Баткендин имамдарына колубуздан келишинче сабак өттүк. Андан кийин Кызыл Кыяга келдик. Кызыл Кыяга чейин кайсы эле? Кадамжайга бардык. Кадамжайдан кийин Кызыл Кыя, Ош, Жалал кылып келдик. Кадамжайдан Устаз Дамла, Ахун Дамланы зиярат кылдык. Дуасын алдык. Жакшы кеңештерин берди. Аллах таалам өмүрүнө береке, ден соолук берсин. Ал киши бизди чайга чакырды. Таң калышы. Биз зиярат кылайлы деп. Аллах разы болсун. Неудобный болуп барып келдик. Бирок эми Дамланы көптөн бери көрө элек элек. Мен 2015-жылдан бери көрө элек экем. Себеби Ошко барганда нарак алысыраак экен. Ошко убактылуу эле барып кайра келе беребиз. Андан Жалал Абадка барып эле бир күнөн кайра келе беребиз. Ошого Дамлага такыр жолуга албай жүрдүк эле. Эми жолугуп келдик. Дуасын алып, биздин өзүнүн дуаларын берди. İşinlerge gelip de Allah razı olsun. Andan Jallavat, Oş, Jallavat kılıp imamlarga sabak ötüp geldi. Uşoğa baylanıştı, götkөнгü sabaklarımız bolbay kaldı. Hem Allah Taalam nasip etse, bundan buyaka sabakta ulantabız dep jakşı niyet kılıp atabız. Dagı bir sabak koşkon atabız bu jerge, dagı bir güngө. Egerde Kazı Damla urşat bere turgan bolsa inşallah. Fiqhtan, taza fiqh. Anan bayağı okugan, үйрөнгөн, уккан нерсеңерди эми фикh менен эмне кылабыз? Амали неме кылабыз? Ошо фикхти дагы окуп алсак, закондорду окуп алсак эмне болот? Адашабыз да. Ошого фикхка өзүнчө убакыт бөлөлүк дедик. Аллах Таала насип этсе, ошону баштайбыз. Андан кийин бул жака Элдияр Карыда сабак баштаган атат, ал дагы сүйлөшүлүп атат, алымдар кеңешинин мүчөсү. Бул жерде Шифа имам Калды Ияттын Şifa kitabından sabak başlagan atat. Anan Ulumul Kur'an beken daha bir neseden başlaydı. Iki sabaktan. Emin jayında boş mezgile kişine gövrök ne kılıp açıyoruz gerek. Anan bunu kişine muzdatkıç işletip berse bizge imamdara jakşırak bolat ha. Bolbosa jay menenki svetni төлөйбүz berekençe. Var da taksirler ha. Kadı İyad imam Kadı İyad Maliki mazhabında olup al kişi uşul şifa degen şifa ha. Peygamberimizdin hukuktары, peygamberimizin adebi ahlak, peygamberimiz jönündө сүйлөнгөн kitap. Şifa bul şonu okulsa alımlar aytat, denedeki hissi orunu da ayıktırat. Жүрөктөгү hasad, жүрөктөгü oruları da ayıktırat dedi. Şunda berekeli kitap. İnşallah. Oşondan sabak bolup kalışı ıhtimal inşallah. Hazır süйлөшүүлөр болуп атат. Anda sabağımızı başlasak, bugün inşallah adattan sırtkarı, buradaki sabağımız ulay emez, özünçö. Bizge kurbanlık soyu, kurban ayet jakın kalgandığına baylanıştı. Bizge ayabay köp sorular gelip atat kurbanlık boyunca. Anan ошону şu sabakta kılıp koysak, sizler dagı jakşı bolat. Sebebi her bir okuyaga jaraşa biz özümüzdün pikiribizdi, şeriatın pikirlerini aytıp ketişimiz gerek. Kurbanlık jakın kaldı, kurban ayet. Anan vaktımız bolsa takbir-i taşrik, janagı namazdan keyin takbir aytabız. Oşonun da hükümдөр kimler aytat, kanday aytılınat. Al boyunca da sotsetтерде talaş tartış жүрүп атат. Ошол боюнча эгерде бүгүн жетишип калсам, анда айтып берем. Эгер жетишпей кала турган болсом, түз эфир кылып атайын сабак кылып офистен андан кийин чыгарабыз. Sebebi adamlardan her birine жооп берүү кыйын экен да. Себеби каттар көбөйүп кетти. Her биrini ачсаң эле курбандык боюнча. Ошого ушуну сүйлөп койсок, анан интернетке чыгып калса баардык мусулмандар пайдаланат иншалла.
Bismillahirrahmanirrahim. Bisenedine muttasil ilal imam al-Mawsili rahmetullahu aleyhi. Kale ve hiye vacibetun ala kulli muslimin hurrin muqimin musir. Kurbanlık soyu, kurbanlık degen nerse kurban ayıtta soyula turgan candık. Bul oşol İbrahim paygambardın zamanından beri atkarılıp keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge şeriat kılıp Allah Teala Kur'an'da Peygamberimiz hadislerde şunun ne kılgan bizge millet kılgan. Kurbanlık soyu bir yılda bir yol болады. Kurbanlığa çeyinki bardık soyulgan koylor tülü bargom bardığı kurbanlık menen mansuk bolup hükümü ketken. Oşolordun arasında akika dağı. Akikanın hükümü dağı uşul kurbanlık menen emne olgan hükümü ketken. Oşon üçün biz kurbanlık akikanı sünnet debeyiz. Mubah deyiz. Oşon üçün adamlar kıynal baş gerek. Akika kurbanlık soysun ha. Kurbanlık soysa oşol kurbanlığı oşol özünün murdağı bardık nelerdi? Kandarın barınca kular. Vahiye vacibetun. Kurbanlık soyu bul vacip, millet. Parzdan keyingi turgan ele. Ama talaş tartışlar var, sünnet degenler dağı var. Biroq bizim Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bunu vacip degen. Abu Yusuf rahmetullahi aleyhi'den rivayet var. Al ne? Sünnet. Gevürkiler Abu Yusuf'tan dedet, biroq İmam Tahavi rahmetullahi aleyhi rivayet kılgan meselede annaha vacibetun inde Abi Hanife. Bul Abu Hanife'nin fikrinde vacip, sünnetun indehuma. Ay Muhammed Abu Yusuf'un Muhammed'de bul sünnet dep bayandaptır. Oşondan ulam biz şu Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin kavlun fatva alıngan. Sebebi fatva şunday. Bizden alımlar jana 4. kılımdan keyinki alımlar kimisi bunu Abu Hanife'nin sözüne fatva verirse şunu alağız. Abu Yusuf'un sözüne fatva gelirse biz şunu alağız. Ve Muhammed kına. Sebebi ehlu tasayy ve tercihler bizge meseleleri çeşit. Ala kulli muslimin bardık musulmanga. Bardık. Demek bu yerden kapır çiyip gitti. Zimmi çiyip gitti. Tengirci çiyip gitti. Tengirci de öyle olunca Müslüman emes çiyip gitti. Sebebi bu ibadet. İbadet bu Müslümanlara gana tanıdığı. Hurrin. Ama hazırki zamanda kul yok. Demek eğer kul bolgan bolsa alarga millet dövmez. Sebebi al kul kojoyun hizmetin kılat bul. Hur adamlarga millet döv. Muqimin musir. Al muqim musafirga da millet olbaydı. Emnege musafirga millet olbaydı dese musafir anı izdep kurbanlıkta kayaktan soyuyorsunuz. Amerika'ya varıp kaldınız. Kayaktan koyu izdep kanıp soyuyorsunuz. Avrupa'ya varıp kaldınız misali. Mümkün Müslüman memleketlerine varıp kalaturgan bolsanız izdep tabasanız burada. Biroq başka jaklarda kıyım oldu. Şonun için adamlarga din oğurluktu milleti kılbaydı. Musafirsın mı? Musafir bolup 4 rekat namazını 2 rekatta okutasın. Dindin jengildigi. Bul dağı kurbanlık soyu dağı millet emes. Oşon için inneme lem tecib alel musafir. Musafirga kurbanlık soyu millet emes. Li'enneha ihtusset bi esbabi yeşukku alel musafir tahsiluha. Sebebi musafir adam anı izdep koyu tavuğu kıyınçılık jaratkanlığı üçün dedi. Emi tafutu bi budiyil vakt. İzdep jürü antiminti kurbanlık vakti ötüp kete turgamızda milleti olbay kalat. Oşon üçün musafir adamga cuma milleti olbagan deyil, kurbanlık soyudağı millet emes. Cuma musafirga milleti emes. Bir adam musafir ünküçürüğü tavılıp kaldı, taptı koydu. Soysa bulu la mani. Hiç kanday tıyığı yok. Ne sebepten Müslüman'a gana milleti dedik dese li'enneha ibadetun ve kurba. Birincisi ibadet bol kurbanlık soyu. Şu menen Allah Teala'ga ibadet kılıp soğuk alabız. İkincisi kurba. Şu menen Allah Teala'ga jakınlık kılabız. Kurbanlık dep koyatqa
Qurban degan al qurbadan kelip chiqqan. O'sha Alloh taolaga ibodat bilan yaqinda. Demek qurbanlık soyu musulmanga millet eken sebebi ibadat jana qurba Alloh taolaga yaqinda. Musulman emas de bu ne ibadat da emas. Sebebi musulman emas adamlar ibadatga tartılmaydı. Sen ne namaz okuyatarsın, sen ne oruç tutmayatasın, sen ne kurban soyuyatasın da aytılbaydı. Aga emne sebepten kelime keltirip musulman buluyatasın da. Kaçan al musulman bolgondan keyin ana başka ibadatlar aga ne bolat? Milletli bolup başlaydı. Bil muqim. Emi al muqim bir yerde turgan boluşu gerek. Sebebi ошол şaharında жашаваткан адамга al koydu soygonga, qurbanlık kılganga anın kemanlara tarqatgan mümkünçülük var. Emi muqim degende al şaharda yaşagan bolsun, ayılda yaşagan bolsun, tigi nemede yaşasın, çölde, jayloğda yaşasın birde. Bayı sayıversin bismillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde ne dedi? La sadakata illa an zahri gina. Başkaça aytkanda bayga gana şol millet boldu deydi. Hem şol bay qanday dese sadakatı fitil milletli bolgan adamga qurbanlık soyu dagı milletli bolar. Ve yecib ala kulli wahidin şatan. Musulman boldun bu, muqim boldun bu, emi bir adamga bir koy soyu milletli bolar. Eki koy soyu emas. Bir koy soyu milletli bolar. Bizde şunday söz aytılıp kalganda toğuk bolsa da soyup koyar degen ha. Yok, en az koy bizde. Toğuk bilen qurbanlık ötpeydi. Emmi biri jönele soyup koysa, jönele soysa boptur. Ballarım bilen jep alaber, birok anın ibadat bolup eseptelinbeyt jana Allah Taala jakındoğuna dagı sebepçi emas. Ve yecib ala kulli wahidin şatun. Bir koydan soyuş gerek. Sebebi kandın en azı bul koy. Andan az tömön neyse kan demde eseptelinbeyt. Eğer de ve in işteraka seb'atun fi bakaratin ev bedenetin caza ve in kanu min ehlil kurbeti yuridunaha. Ve in işteraka seb'atun. Emi 7 adam birigi alıp durup soyolu dep kalsa, je uy, je tö soyoz dese 7 adam birigip durup kurbanlık soysa bolat. Caza. Biroq oşolordun bari in kanu min ehlil kurba. Janağı Allah Taalaga jakınday turan adamlardan boş gerek, jet öte. Başatanda jet ötek musulman boş gerek, jet ötekin bay boluş gerek, jet ötek musafir bolboş gerek degende ya. Ve yuridunaha deyt. Oşo kurbanlık menen Allah Taalaga ibadatты jana jakındık kılууну niyet kılgan boluş gerek. Oşonu kalagan boluş gerek. Jön ele uyda etти könüp kaldı dep tur, jet ötekin boltası meni koşup alala dep alto bolup jet koşulup kalsa, anda bardığını kızarar. Sebebi bardığım ne kılış gerek? Bardığı kurbanlıkты niyet kılış gerek. Bardığı ibadatты niyet kılış gerek. Bardığı jana şartlarga layık boş gerek. Yani yuridunal kurba. Şolun bardığı Allah Taala jakındoğunu maksat kılış gerek. Hatta law kana ahaduhum kafiran. Eger de alardan birisi musulman emes bolsa, aw arada lahma etти könüp kalıptır. Altoğun barki meni koşup alı kakkarraz et gerek bolada silemeyen koşulup et soyup özüme gamdap alayın degen bolsa, la kurbata. Allah Taala jakındoğu maksat emes, ibadat maksat emes bola turgan bolsa, la yujzi'u wahida minhu. Bardığını hiç kimdikin jarabat. Nege jarabat ise li anna dama la yetajazza'u. Bu kan bölünüp ketpeydi deydi. Uy bu bir uy, je bir tö bölünüp ketpeydi. Bardığı Kuday jolunda boluş gerek boldu. Jarımı Kuday jolunda, jarımı et üçün bolsa bolboydu. Sebebi kan la yetecezza liyekuna ba'duhu qurbatan ba'duhu la. Gevrikçe Allah Taalaga jakındoğu üçün, ibadat üçün, kurbanlık üçün soyulup, gevrikçe андай bola turgan bolsa bu jarabat, bardığını jarabat. Ne sebepten tö menen uydu aytdı. Topoz yok. Oşoga gebir
ustozlar bir yili to'pozni qurbonlikqa solsa bo'lmaydi deb aytib ishgan. O'qasizlarmi? Muftiyatdan ham. Shubha meni ham. Endi problema chiqqan? Yo'q. Sebebi qurbonlik so'yuvda qurbonlik so'yilayotgan narsa sening mulking bo'lishi kerak. Anan o'shol janaga mavash nimalarga janaga sening qo'lingda bog'ilgan narsalar bo'lishi kerak. Misal uchun uga chiqdingda bugun qurbonlik so'yayin debchi. Bismillah deb chiqib tek at o'tasında. Ha? Shuni atsam qurbonlik jaraydi. Sebebi al teke o to'da жүрген mubah narsada sen bu yoqdagi narsang bo'lishi kerak, ha? O'zingning mulking bo'lishi kerak, sen sotib olishing kerak. Anan qurbonlikni to'poz jaraydi degan al to'da жүрөт, qaralbay жүрөt degan shubha gumon bo'lgan. Jo'q, al to'da жүрөт, ova narıntılar barmı? Alaylıklar barmı? Al ova ko'pchiligi to'da жүрөт, biroq bir esi var anın. Qulog'inda prikasi var, ma'qul qarmatpasin, biroq kraskasi var, bardығы biladi, kimnin nemesi, birovning 600 to'poz var ekan narında. Qurbonlik so'yish uchun mendan so'rab nima qildi? Qurbon so'yin dedilar, biz bardığını eyin salib, quloqlarini kesib salamiz. Bir o'zi jaraydi. Sebebi quloqlari yarımından ko'pi var bo'lishi kerak-da. Sebebi Alloh taolo so'yilayotgan qurbonlik kemchilikdan toza bo'lishi kerak. O'shaning uchun buti choloq, quyrug'i yo'q, shunday narsalar bo'la turgan bo'lsa, unda bu jaraydi. Biroq ko'zi ko'rgo anan pichilgandira ruxsat berilgan. Sebebi ko'zi ko'r, anin egarda tamoq jeb bunday semizligidan to'sbay turganlar bo'lsa bo'ladi, qilgan. Alemi pichilganni qayra yaxshi olib yapti dedi. Sebebi qurbonlikda pichilgandan eti damli bo'ladi dedi. Al, naborot bunday ayıb emas. Taza bo'ladi, ha? Demek bölünbeydi ekan, ha? 7 adam beri kelib turib so'ysa bo'ladi. O'shaga to'pozni bu yerda aytmadi o'ganda, qanday to'pozga desa, to'poz o'ydim bir turidan kirib ketadi shu. O'ydim bir turi. Ha? O'ydim bir turidan kirib ketadi. Hatta law kana hangattiga wal aslu fi jawaz ash-sharikati ma ruya Jabir. Shul cho'g'ilib so'yu bo'yicha emne dalilimiz bor? Dese Jabir ibn Abdullah radıyallahu anhu'nun hadisi var ekan. Alne naharna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen biz qurbonlik so'ydik, sherikleşip olup. Tüğünü 7 adam, uydu 7 adam kıldık dedi. Bu hadiste İmam Muslim özünün Sahih Muslim kitabında 1318. Rakımdağı nomerdagi hadis bilen ondan başka da kitap hadis kitaplarında var. Emi jetönün az bol qolsam ne bo'ladi? 4 bir töөнü so'yib o'tadi. Yaxshi bo'ladi qayra. Qayra odamlarga foydasi ko'proq bo'ladi-da. Tujzi'u an aqalli min sab'atin bi tariqin awla. Jetönün az bo'la turgan bo'lsa, jo'nere so'nim bo'ladi. Alemi jetöndan ko'p bo'la turgan bo'lsa, durus emas. Emnega? Qiyas wal istihsan degan o'qamiz. Esingizda bormi? Qiyas bilan shul 7 adam birigib so'yganimiz durus emas, erejega salsangiz. Sebebi bir adam birovni so'yish kerak. Nega 7 adam birigib o'tadi? Shuning uchun li annal qiyasa alla tujzi'a illa an wahid. Qiyasqa erejega sala turgan bo'lsangiz, bir adam birovni so'yish kerak. To'ptol bo'lish kerak. Sebebi ereje shunday. Sebebi qurbonni bir adam birov so'yadi. Nega 7 adam so'yadi? Qiyas erejega sala turgan bo'lsangiz, alla tujzi'a illa an wahidin. Li'annahu iraqatun wahida. Sebebi so'yganda birila qan, birila boshtalib o'tasan sen. Demek bir bosh birovdan bo'ladi. Bu ereje. Nemi? Sizlar murdagi o'qigan savonlarga bugun nima? Praktika, ha? Sebebi bir boshdan qan chiqib o'tadi. Demek bir adam gana durust bo'lish kerak. Bo'lmini qiyas. İlla anna tarakna al-qiyasa bima rawayna. Biroq deyip bir jo'rjaqdagi biz payg'ambarimizning hadisin, Muslimda kelgan hadis kelgendikten qiyasni tashlab istihsan qilib oldik deydi. İstihsan degan biz ne deganmiz? Исключение deganmiz.
İstihsan menen bolat degenimiz, Kur'an menen bolat degenimiz, hadis menen bolat degenimiz, darurat menen bolat, icma' menen bolat degenimiz, raf'ul haraj menen bolat degenimiz. Bul jerde istihsan menen bolupdur? Hadis menen bolupdur. Demek erejege Peygamberimizin hadisi karşı gelip kala turgan bolsa, al hadis maşhur bola turgan bolsa, alımdardын bardыгы riwayat kılgan bolsa, sahabalar amal kılgan bolsa, kıyasты uşul masalede taştayбыз dagы исключение менен ушул hadiske amal kılabыз. Мындай нерсе o Hanafi'de de gana vardı. لأننا تركنا القياس. Erejeni taşladık dedi. Peygamberimizin hadis turganda jalpı tuzulgan erejeni taşladık. Sebebi ereje degenimiz 100% ereje bir masalege bardığına 100% ereje düşpeydi. Ereje 80%, 90%, ha? Kalgandары Açamıca karşı gelgenleri ne kılavuz biz? İstihsan kılavuz. لأن القياس أن لا تجزئ إلا عن واحد. Sebebi kıyaska erecege salat turgan bolsa bir adamdan boluş gerek bolsa, sebebi emnege bir adamdan boluş gerekse لأنه إراقة واحدة. Bir gana kan çıkarılıp otar. إلا أن تركنا القياس بما روينا وأنه مقيد بالسبعة. Emi kıyas. Bul özü isключение bolup atkandan keyin şunun ölçömü menen gana toktaşыбыз керек. Jıl albaysın. Sebebi bul özü zorgo kılıngan. Jetonun soyduk dep hadiste geldi, bol jetonun aşkanın jarabayt. Ha? Ve ennehu muqayyadun bis sab'a. Çoğu soyumda otasın mı? Tönü je. Uydu. Jetodun aş baş gerek fayla yüzadu aleyhi. Ve tecuzul bedenetu beyne isneyn ve ondan keyin daha bir masaleye girip gitti. Anın menen sizlerin başına da tutmayın. Demek jetiden köp bolbosa, jetiden az bolsa bolaverer, jetten köp bolboşu gerek. Al endi koyda bir adam gana. Ötkönde birösü çalıptır. Biz dostlar çoğulup, jetemiz çoğulup koy soyuldu ataz bulabı deydi. Uy soyasın ha? Koydu bir gana adam soyladı. Özü asıl koyda. İbrahim peygamberga İsmail'i soygon atkanda түшкөн birli koyan kök koçkor. Andan keyin biz tögö anan uyga öttük. Жылкычы. Жылкы жарабайбы? Жылкы жарабайт. Эмнеге десе, себеби пайгамбарыбыздан мансусулар гана келген, насып болду. Жылкы сойгондук боюнча жок, ha? Улак? Koy. Eşkinin nemesi tümön. Allahu alam yok. Kozu 6 aydan özü 1 yıl boş gerek koy. Hazır biz bu jakta gelemiz. Hazır men aytpay turançı hazır gelemiz ha şaka maylı. لو اشترى بقرة للأضحية ثم أشرك فيها 6 أجزاءه. Daha bir meselen alıp geldi. Bir adam kurbanlık soyuyunda ota şerik tapaydı. Barıp kurbanlıkta da bir tönüce bir uydu satıp alıp geldi. Özü satıp alıp geldi. Kurbanlıkta da satıp aldı. Thumma aşraka fiha 6 ecza'u. Anan ayıttı emin kurban soyu aldım. Adam tapaydım. Sen kurban soyuyorsun mu? Gel mağa. Sen gel. Sel dep 6-10 alıp geldi. Özünün esebini çıkarıp digilere kalganın bölüp anın akçasını alıp kurbanlık soysa boluveretken. Sebebi 7 adamды топтоп alıp anan keyin satıp alış gerek degen şart emesken. Birөө satıp alsa, 6-10 özüne koşup alsa boluveret. Ema bugün birөө suroo berdi. Bugün suroo berdi. Durus emes olчу. Kanday? Birөө aytat, mende uyum var deydi. Uyuma klient var deydi. Hazır satsam, mınça minge satam deydi. Birөө uşunu 6-9 biri men 7-nji bolup uşu soyoludagı janagı men sata turgan özüm akımı çıkarıp koyayın da kalgandı. Misal üçün uydu kança minge satkan? 15 minge satkan. Klienti var. Oşol 15 minge satpay ele turup men 6-10 çoğultayındagı tegi 15'tin 13 bin tiyaktan alayındagı şunu olu. Kalganı men özüm akım özümde kalıp kete versin dedim. Mümkün boyut dedim. Ha? Mümkün alın sen sat dedim şunu. Anan başkan satıp alır. Çok. Sebebi bu yerde kişine niza gelişmeçilik çıkıp kalır. Mümkün al 15'e getpeydi mümkün. Ha? Sen öyle otasın klientin. Mümkün klientin aynı kadar. Anı biz bilmeyiz. Şunun için ne de otağız? Niken? Bulmadı mı?
Nazar aka, oşo murda qarabaysınmı? Ha? Конечно. Жоқ, тең бөлүшүңөр керек. Себеби ар бириңиздин курбандыгы жараш керек да. Кандай макулдук бар? Мен мисалы күлгөндө аргандай сумма чыкканда. Жоқ. Себеби жетөөң биригип бир уйду союп атасың, бирдей болушу керек да. Азым өптөр, азым. İstihsanan deydi. Bul dağı kıyasqa karşı керек. Kıyas qanday болады ekan? Ereje. Barıp birinci satып al dağı жетөөң. Анан алып кеп сой. Міне өзүң сатып алдың. Анан кийин буну 6 адамды таптың, башты ортпа. Бул kıyasqa karşı керек. Бирок шуну дурус дедик, неге istihsanan? Эмнеге istihsanan? Wal qiyasu la yajuz. Ereje жасасаң дурус эмес. Болду. Ал өзүң сатып алып келсең, жетөөң биригип алып, анан базарга барып сатып алышың керек. Өзүң не сатып алып атасың? Мүмкүн сен алдап аткан болушуң, алтоо сага наразы болушу мүмкүн. Сен сатып алганың мүмкүн арзан. Бул сен 20 миңге сатып алдым деп атасың. Мындайларды 14 миңге алса болот деп. Ушундай адамдар көп го, Бул машинаны канчага алдың дейт. Мынчага алдым десең, бул мынча эле го дейт. Уже иш бүткөн. Же сен машина менен иштебейсиң, же машина менен иштесең деле ушунчага алдыңбы? Маша куттуу болсун деп койсоң болду да. Тиги настроение түшүрүп не кыласың? Кээде үй салып атканда да биз ушу көп неме болот да. Барып бүтүп калды үй, кандай кылдың? Мындай алдым. Машалла, жакшы. Кудайым берекелүү болсун деп кой, болду, бүттү. Буну мындай кылбаш керек болчу. Бул вообще болбойт туура эмес. Не пайда ушу? Бүткөн иш. Эми ошо бирөө дагы сатып алып келгенден кийин наразы болушу мүмкүн да. Сен 20 миңге сатып келдиң деп атасың. Буну 15 алышыбыз мүмкүн. Деши мүмкүн. Ошон үчүн кыяс эреже боюнча жетөөң барып сатып ал. Эми бирөө сатып алган болсо дурус деп атабыз, бирок истихсан менен исключение кылып, кыяс дурус эмес дедик. Li'annahu a'addaha lil qurba. Себеби бул курбандык сатып алып аткан эмне? Курбандык үчүн, Аллахка жакындайын деп сатып алды. Fala yajuzu bay'uha. Аны саткан дурус эмес дейт. Как будто сен курбандыкка сатып алган төөңдү сатып аткандай болуп атасың. Курбандыкка сатып алган уюңду сатып аткандай болуп атасың да. Сен курбандыкка деп сатып алгансың. Анан алтоону кайра сатып акчасын алып атпайсыңбы? Ошон үчүн кыяс менен, эреже менен бул дурус эмес дейт. Эрежеге түшпөйт. Бирок истихсан менен дурус дедик. Эми ошо истихсандын далили эмнеси? Вajhul istihsan لأن الحاجة ماسة إلى ذلك. Muhtаждык бар ушул нерсе. Адамдарда muhtаждык бар. Кедес бирөө сатып алып койрот, сен барып базарда балконскийлер бар да, базарга барып сатып отурбайт. Сен барбы дейт. Машинаны сатып кой, мына мен акчам бер. Болду, мени кошуп кой дейт. Шуга muhtаждык бар дейт. Азыркы мезгилде дагы бар. О имам Маусилидин мезгилинде дагы ушул бар экен. Абу Ханифанын мезгилинде да болгон экен, азыр дагы бизде бар. Бардыгы жетөө барып, убактысын кетирип, мал базарга барып, бок деп элеп, сени менен сатып алгысы келбейт. Сен сатып алдыңбы? Барбы? Канча? Мынча. Бисмилла. Досторуң ушундай чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн li'annal hajata masatun ila zalik. İstihsan menен болот дедик эле, Куран менен, хадис менен. Бул эмне менен экен? Дарурат менен, хараж менен, аз айтып келет, Li'annahu qad la yajidu illa baqaratan wa la yajidu shuraka. Себеби бирөө бир уйду сатып алат да, шерик таппай калуусу мүмкүн. Fa yashtariha thumma yatlubu shuraka ba'da zalik. Андан кийин сатып алгандан кийин, шерик таппай калгандан кийин адамдар чыгып калышы мүмкүн дейт. Дурус болуп кетет. Ошон үчүн биз истихсанга дурус дедик. Fajawwaznahu. Муну истихсан кылдык, исключение кылдык. Lil haja, muhtаждык болгондук үчүн. Көрдүңөрбү? Эрежеден кээ бир маселелер эмне? Зарылчылык үчүн, muhtаждык үчүн дагы бөлүнүп чыгат экен. Эми муну жанагы вахабилерге түшүндүрүп көрдү эмчи. Эрежелер, муну эреже түшүндүрүп көрдү. Мына Курандын, хадистен айтып турат атчы. Бизде фиq деген нерсе истихсан менен кыяс менен турат. Кыяс бул жалпы эреже менен. Кээде адамдардын муктаждыгына жараша истихсан да кылабыз. Бүгүн бир маселе чыкты. Менин бир окуучуларымдан бир бала өзүнүн немесине фатва бериптир. Жазыптыр. Эгерде бир адамдын 20 жылдык намаздары каза.
Vitir vacıvanın içinde kaza. Şu vitir vacipti daha okuşumuz gerek mi? 20 yıllık, 30 yıllık var mı? Dese biz ereceye salıp ne deyiz? Okuş gerek deyiz. Al bala aytıptır. Okuğa koysa dere bulaveret. Sebebi bu Abu Hanifa'nın fikrinde vacip, vitir vacip. Abu Yusuf ve Muhammed'in fikrinde ne? Sünnet. Sünnetlerin kazası okunmaydı. Şu sözde zarılçılık için Abu Yusuf'un sözünü fatva verir. Anan bana adamlar çalıp başlaştı. Sen no bala sen nemen bu? Şimdi açar kanday. Karasam şunday. Anan men bilem. Anı bu sözgü fatvanı Şeyh Salah Abul Hac vergen. Al şondan uqqandagı anan elge жооп берген şondan жооп bergen. Anan bayağı ereceden neme kılgan adamlarga öğünükçü otak da. Biz adamdardın muhtaçlığına jaraşa fiqhtagı var meselelerge жооп bergen hareket. Emi bir adamdın 20 yıllık, 30 yıllık vitir vacı var da misal. Esepteyim. Bir yılda 365 gün var mı? 365 gün. 20 yılda kança olur? Esepte koç. Ha? Kança? 73 bin mi? 7300. 7300 namazdı kaza kılış gerek. 7300'de her birinin 3 minütten okuganda bir namazdı. Güyütüne. Ha? 21 bin minut. 21 minut saatka bölünüz kança eken? 60'ka. Ha? 365 saat ha? Emi şunu günge bölün. Hı? Kança yılda okuydu şu? 15 günde. 20 tüm boyu okusa. Gününe birden okusaç. Ha? 20 yıl okuyor. 5 tane okusa gününe. 4 yıl okuş. Demek adamlarga jеңилдик barıp oturганбыз. Tabi beriş gerek mi? Hazır vacip deyiz, hazır. Anık ötüp ketken, yok, okubay kalgan. Anan ошо Расымыл Муфтийде ушундай эрежелер бар да, кээде adamlarga жеңилдик кылыш үчүн фатва берилиш керек. Бул жерде Абу Юсуф менен Мухаммаддын сөзүнө ким? Салах Абул Хадж фатва берген. Ал мойнуна жоопкерчиликти алып атышат. Себеби ал муштахид фил мазхаб, мазхабта муштахид бар. Ал sahibeyinin sözünden geri Muhammed'in sözünden. Hazırkı zamanın müştehid fil mezhab. Salah Abul Hac şeyhuz. Hazırkı mezgildin müştehid fil mezhab. Jengillik bolup ta? Bismillah. Jo'q men vacip deseng anta hur. Fatvani alış millet emas ha? Demek cevvaznahu lil haja. Muhtaçlık bolgan üçün durus kıldık deydi. İlla özün jetadan barıp satıp alıp kelip turup emne yapış gerek? Soyuş gerek. Wal ahsanu an yatluba şuraka qabla şira lealla yakuna raci'an anil qurba. Emi ahsan jakşı ошо jetadan çoğulu var ereje menen kılganın jakşırak. Em uşunday bolup kalsa dedi. Ошон үчүн Abu Hanifa'dan dagı yukrahu zalika ba'da şira. Satıp algandan keyin adamlar izlep kelgen Abu Hanifa'dan rivayetine makruh degen nerse var dedi. Ошон үчүn Caze de otatta. Eczaehu. Ay ma'al karaha de yazas. Ha? Şatı alın. Bismillah. Duruz. Ve yaktasimuna lahmaha bil vazn. Em qaraptırmaz em. 7 adam soyup aldınız ha? Bölüp atkanda kilogram menen biletiniz. 7 on bölüp alasın kilogram. Em nege dese her birinin akısı var da. Ha? وَلَا يَتَقَاسَمُونَهُ جُزَافًا. Canağında bir dodo ne deydi? Bizde o Calavatta bir neyse deydi. Ne dengene deydi ha? Anan bir döve deydi ha? Bir döveni bölüp bunday çamalap dururlar böyle. Canağı nemeler. Anan çekti deydi bölüp Allah deydi ha?
Anın akçaсын keyin yemez. Bölüp bidesin. Şunda yok da kede bir de mallar şun çalınıp kalsa je olsa soyuş gerek bolup kalsa jaydı mezgilenderde anı bazarga aparıp sata albayt da ayıldaçı. Daro soyutda dengana deydi. Boldu. Dö bölüttü aylar bölüp ketet. Keyin anın akçaсын berip koşu başkaçından karzga berет. Yaqtasimuna lahmaha bil wazn. Kilogram menen bölüp berет. Çeto bölüp alat dagı anan şu bölüp algan etinin 3'ten 1 bölügün sadaka kılat. 1 bölügün kaladinike salata, 1 bölügün dostların bardığın çoğultup ne kılat? Kurbanlıkты jeydi. Kurbanlıkты jeş gerek. Ha? Oşon üçün kurbanlık soğunu söz özüň de jeşiň gerek. Anan aytılınat, egerde dostorun, bay dostorun çakırsaň bolop alıp kurbanlyk kembagaldarga dese jok, kembagaldardyň akysyn berdik 1 bölüg. Andan keyin sen özüň baysın da, bay bolgon üçin kurbanlyk soýutasyn. Dagы bir bay dosuňu neme kılgan bolsaň durus bola beret. Sen özüň jesиň durus bolup atkanda ele başkaga dagı durus bola beret. Emi deyt. İlla yakuna ma'hu akra'u wal jildu fayajuzu kema qulna fil bay. Emi egerde janagy tip jiliktep bölüngen bolsa, terisi koşulup bölünө turgan bolsa, anda dö kılıp bolsa dele bola beret deyt. Sö jilik degende bayagı eti dagı sööktörü menen bölünöt da mümkün hiç kanday bir problema jok bolot. Al emi çap janagynda kılına turgan bolsa adam ýaz gerek, kilogram menen koyuş gerek. Wa yahtassu bil ibli wal baqar wal ghanam. Emi janagy jogor jakda aytyp atkanybızda mümkün etirek aytyp bolduk. Yahtassu. Emi kurbanlyk has uşularga kılınat nege? Söögö, uyga, koyga boldu. Lima marra fil hadi. Ha? Li kavli sahaba. Sahabaların şunday sözü var iken biz de Peygamberimizin mezgilinde tödön, uydan, koydan kurbanlık soyduk deyip. Demek şunday dedi, demek biz aslında kılarız. Yıl boyunca gelmedi. Demek yılkını soybayız da kurbanlıkты mına şulardan kılarız. Sebebi sahabalardın amallarına özü-özünün amalızlık söz. Em aytat, sahabalar bunu Peygamberimizden ukkan, jılgı görgön demek. Alarda da jılkı bolgan. Mümkün soysa bolmagan. Demek tödön, koydan, uydan soyup atağı şu menen çektirir. Bismillah. Sahabalar iktidar etdi. Ve yuczi'u fiha ma yuczi'u fil hadi. Em jana kurbanlyk soygonda hadi jana ajılyktaça emne nerse durus bola turgan bolsa kurbanlykta şol nerse durus bola berer. Ha? Oşogo mine koydan koy soyuş gerek 1 yıl boş gerek. 1 yaşta boş gerek. Eger öte semiz bola turgan bolsa, anda 6 aylık kozular semiz bola turgan bolsa dagı makul ruhsat beriş gerek. Bunu dagı mine menen istihsan menen, söz arıçılık bar. Anın niyeti dagı jakşı. Anan gebeklerin kozulary bar. Kozular jakşı semiz bola turgan bolsa soysa bolar da. Uydan 2 yaş boş gerek. 2 yaştan tömeni boldu. Tödön 5 yaş boş gerek. 5 yaştan alıjağı ne kurbanlıkta jarabat. Ve yahtassu bi ayyamin nahr ve hiye 13 Zilhicce ve 11 ve 12 afdaluhu avvaluhu. Emi kurbanlık soyu atayın bir gündür de taksırlar. Kalağa mezgilde soy albaysın. Al ne? Ayyamin nahr. Nahr degen fasalli li rabbike vanhar dedi o. Fasalli li rabbik Allah Taala'na namaz oku. Ayt namaz aytdı. Vanhar andan iyi kurbanlık soyun. Şafii mazhabda bir zayıf kavul var. Fasalli li rabbike Allah Taala'na namaz okun. Vanhar degen ay da yadayke fi nahrak. Nerine koy degen düşünmeler. Şafii mazhabda. Oşoğa gebeklerim nerine koy okuganlar var. Biroq asah rivaya jawsa asah tafsir bu ayatın en tuğra tafsiri fasalli li rabbika Allah üçün ayet namaz okugunda vanhar kurbanlık soygun deydi. Emi kurbanlık soyu atayın bir gündörde gana al ayyamun nahr. Nahr degen soyu degen ha. Al gün 3 gün. Hazır bugün bizden Zulhicce ayının 7'si bu. Bugün tünü Bismillah'da bizim acılarımız Mina'ya çıkıp gitti.
Sebebi gün batkandan keyin 8'inde ötüp da 8'i Zulhijjanın 8'inde Minaga barıp başlaydı. Özü negizi Mina bir yaktan okup çıkıp ketse, peşinde okup çıkıp ketиш керек. Бирок андай мүмкүнчүлүк жок. Адамдар көп болгондуктан 7 күнү түнү адамдарды эмнеге Минага ташып баштайт. Азыр бардыгы бисмилла даярданып атат. Азыр бизде аркаракта да бар, аркаракта азыр даярданып атат. Кечкурундан баштап шамдан кийин ташып баштайт. Барып 8'inde айры жаптыбы, 8 күнү жатышат кечке. 9 күнү багымдат да Арафатка жөнөшөт. Zulhijjanın 9 günü. 10 günü ayıt gün. 10 günü ne başlayız? Kurbanı soyup başlayız. Zulhijjanın 10'unda. Bizde iyundun 6'sı olup kaldı. 6'sı günü Bismillah dep ayyanime kurbanlık soyula turganın birinci günü bu afdal, en yaxşı günü şu. Andan keyin hadi aşır Zulhijja ve hadi aşır ve thani aşır. Aşır bu Zulhijjanın 10'u dedik. Andan keyin 11'i var, 12'si var. 2 gün mümkünçülük var kurbanlık soygun. Ve afdaluha avvaluha. Birinci günküsü afdal, yaxşı. Emnege? Sebebi yaxşılıkka birinci şaşkan yaxşı. An Umar ve Ali ve İbn Abbas, İbn Umar, Enes ibn Malik, Ebi Hureyre şulardan bardığından rivayet kıldı. Ennehum qalu ayyamun nahr thalathatun afdaluha avvaluha. Kurbanlık soya turgan gün 3 gün değil. Al 10'u, 11'i, 12'si afdaluha avvaluha. Birinci günü kurbanlık soyuduruz. Bunda başka aytkanda biz kurbanlık kaçan soyuyoruz? 6'sı günü Bismillah soyuşuyoruz. O bul hadiste İmam Malik özünün Muatta kitabında rivayet kılgan. Ondan başka da kitaplarda gelgen. Sahih hadis kitaplarında. Demek birinci günküsü afdal iken. Ve hâzâ lâ yehtedi ileyhil akıl. Bunu İbn Umar, Ali, şu sahabalar aytmadı o. Uşular özlerinin akılına tayanıp aytkan jok bunu dedi. Ve hâzâ lâ yehtedi ileyhil akıl. Akılga salıp aytartılan mesele emes dedi. Fekâne tariqahu es-sam. Bular Peygamberimizden hukkar, görgen. Şonun için bular üçüncü fatva verirse demek avval afdal, anayım eksi 11'i 12'si. فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا عَنِ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem. Kandayla ağlar Peygamberimizden aytotkan ayet. Sebebi sahabalar hiç kaçan özlerinin oyunu aytmaydı. Sözlüktürü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uqqanınca görgünmekte. Afdaluha avvaluha lima ravayna. لِكَوْنِهِ مُسَارَعَةً اِلَى الْخَيْرِ وَالْقُرْبَةِ. Emni söylükten birincisi afdal жақшы dedik dese, жақшылыққа, yani Allah Teala'ga жақындoogo şaşun. Etten bir gün soyam deb jo. Bismillah birinci günü hareket kıla. 6'sı günü soygunga hareket kıl. Ve adnaha ahiruha. En tömönü 12'si günü. Zulhijja ayının 12. Başka aytkanda 8'i günü. 8'i günü. 8'i günü. Lima fihi minet ta'khiri an fi'l hayr. Emne sebepten naşarrak boldu, soğuk azrak boldu dese söyle yaxşılık kılууdan geçiyor ötesinde. Oşun için soğuk da azrak boldu dedi. وَيَجُوزُ ذَبْحُهَا فِي اَيَّامِهَا وَلَيَالِهَا. Emi oşol canan 6 günü erteminen tünü dele söylesin, 7'si tünü dele 8'i gayrı şey. Tam bahçe. Demek günde de tünü de oşonun içine girip gider. Andan keyinki daha bir mesele 38 minut kaldıra. فَاِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَذْبَحْ فَاِنْ كَانَ فَقِيرًا قَدْ اِشْتَرَاهَا تَصَدَّقَ بِهِ حَيَّةً. فَاِنْ مَضَتْ bir bereket oldu, ötüp gitti buna 3 gün. وَلَمْ يَذْبَحْ bay kolunda var, en bankın sana oturgan boyunca gün ötüp gitti. فَاِنْ كَانَ فَقِيرًا bir kembagal bolsam da koy Allah Teala jakın dep satıp alıp durdu. Kembagal soysa bola bolbayбы? Soysa bola berет. Болгон милдет эмес ага. Soygon bolsa soğuk bolat, ооба. Бирок bir fakir бар экен, ал сатып алыптыр дагы дабдырап жүрүп, убакыт өтүп кетиптир. Tasaddaqa biha hayyatan. Жана коюн
Kembagal bolsa bir oy satып alganda, jeti kembagal bir tö satып aldı bu. Mümkün ha? Aklan mümkün ha? Jeti kembagal bir tö satып aldı, uy satып aldı. Jeti öten geç kaldı. 8'in 9 bolup ketdi. Ne kılat? Ошону бирүү бойдон эмне сатат. Эмнеге? Бул кишиге милдеттүү эмес эле. Бул өзү кембагал болсо, сой албаганды өзү мал кылып албайбы десе, качан гана нафил нерсе, же болбосо bir нерсеге киришип өзүңө милдеттүү кылгандан кийин, мурда милдеттүү эмес нерсе сага милдет болуп калды. Сен нафилге киргенге чейин сага нафил, а? Бул курбандыктагы кембагалга нафил болду. Allahu Akbar degенден кийин важип болуп калды, билесиңерби? Bir нерсе болуп, даратың бузулуп же башка нерсе болуп, намазың бузулуп калса, казасын кармап бересиң. Бул шордуудагы ниет кылып сатып алгандан кийин монда милдет болуп калды. Кембагал. Эмне кылат муну? Тирүү бойдон садака кылат. Li'annaha gayru wajibatin 'alal faqir. Себеби факирга, кембагал адамга бул милдеттүү эмес болчу дейт. Fa iza ishtaraha bi niyyatil udhiya. Качан курбандыкка ниет кылып сатып алгандан кийин ta'ayyanatil wujub. Ага важиптыкка милдеттүү болуп калды. Сатып алып атканда курбандыкка деп сатып алдың, болду, бисмилла. Кандай эле намазга, нафилге бисмилла деп киришкенден кийин нафилиң сага важип кайланып калгандай эле. Wal iraqatu innama urifat qurbatan fi waqtin ma'lumin wa qad fata. Allah. Iraqatu kan чыгаруу. Себеби бул курбандык кан чыгаруу болуп атпайбы? Кан чыгаруу өзү. Болбосо ошол акчаны садака кылсаң жарабайт. Кан чыгарыш керек. Кан чыгаруу менен Кудайга жакын кылдасың. Эмне себептен кан чыгаруу десе? Ошо кан чыгарылгандан кийин ал факирлерге берилет деп пайдалуу болот. Жесин, эт жесин, ha? Кембагалдар эт жесин. Ошон үчүн Аллах Таала дагы ошол кан чыгарууну ибадат кылып койду. Кабыл алсаң кабыл ал, кабыл албасаң кабыл алба. Ошон үчүн тирөө өткөргөндө да биз эмне кылабыз? Кан чыгарабыз, ha? Бул курбандык, ошол кан чыгаруу ибадат. Эми дейт, wal iraqatu innama urifat qurbatan. Кан чыгаруу бизге белгилүү болуп калды, ошо менен Аллах Таалага жакындайбыз деген. Неге? Fi waqtin ma'lum, bir вакыт белгиленген убакытта. Ал жанагы 6-сы, 7-си, 8-си. Башкача айтканда 10, 11, 12-си Зулхижжа. Wa qad fata. Ал күн өтүп кетти. Бул күн өтүп кеткенден кийин демек сага кан чыгаруу милдеттүүлүгү кетти. Fayatasaddaqu bi 'ayniha. Эми ошонун өзүн садака кылып болду. Эми сойгонун жарабайт. Сою ошо 3 күндө гана ибадат болчу. Андан кийинки курбандыкка жарабайт. Эмне кыласың? Бисмилла тирүү бойдон садака кылып ийесиң. Кимге? Дагы факирлерге садака кылып ийесиң. Алар союп жейт. Бисмилла. Wa in kana ghaniyan, жанагы азамат сатып алган немесин кеч калып калган. Бай, а? Tasaddaqa bi thamaniha. Ал акчасын садака иштараха аула. Сатып алган болсун, сатып албаган болсун, бай эле болдуңбу? Акчасын берет. Кембагал эмнеге акчасын милдет кылынбады десе, кембагалга ошол нерсе гана милдеттүү болду, тирүү бойдон садака кылына турган болду. Бай сатып алган болсо, аны сатат да акчасын садака кылат. Сатып албаган болсо, акчасын берет. Кимге берет? Факирлерге берет. Аллаху разы болсун. Li annaha wajibatun alayhi. Себеби курбан сойган милдет. Кандай эле фитр садака бизге милдет болгондой эле айт болуп кетсе деле мойнубуздан милдеттен түшпөйт го, беребиз го садаканы. Ошондой эле буга важип болгондуктан мойнунан түшкөн жок. Не кылсын? Садака кылсын. Fa iza fata waqtul qurba. Жанагы Аллах Таалага жакындоо күнү өтүп кетти. 10, 11, 12-си, же болсо 6, 7, 8 өтүп кеттиби? Tasaddaqa bi thamani ikhrajan lahu anil uhdati. Жана мойнундагы милдеттен кутулуш үчүн эмне кылыш керек? Эми анын садакасын бериш керек. Kama qulna fil jumu'ati. Кандай эле биз жумада бирөөнүн мойнуна жума окуу милдет. Оорулуу эмес, касал эмес, көр эмес, чолок эмес. Бирок бир бале болду, уктап калды, жума өтүп кетти. Эмне кылат ал? Ошондой эле жанагы байдагы эмесин, анын макчасын садакалат. Kama qulna fil jumu'ati iza fatat tuqda zuhur.
Kандай ile? Anın orduna peşin namazın kaza kılıp okuganda ile. Wal fidyetu indel aczi anis sawmi ihracen lehu anil uhdati. Kандай ile bir fidye. Ha? Bir adam oruza karmay albay ötüp ketdi. Karmay albay alanda anı ne kılabız bir? Fidyesin berginge millettu kılabız. Sebebi moyundan kurtuluş için. Ha? Oşolardın bardığı bir ericenin negizinde aylanmadan. Ve yedhulu vaktuha bi tulu'ul fecr evvelu ayyamin nahr. En vakti kaçan? Kurban kaçan soyuyoruz dese yedhulu vaktuha bi tulu'ul fecr. 8 gün, 6'sı günü bağımdatta vaktisi başladı. Evvel ayyam illa enne ehlul Mısır la yudahhuna qabla salatil Eid. Biroq şaharlıklar vaktisi girse dahi kurbanın ayıtta okuvasdan turup sebebi Allah Teala tertibimene ne dedi? Fasalli li rabbike vanhar dedi. Allah Teala'nın tertibimenen tertipleşiyoruz gerek. Biroq vaktisi fajrda girdi, bağımdatta girdi. Biroq illa enne ehlul Mısır şaharlıklar kurbanlığın namazı şeyin soybaydı. Likavlihi aleyhisselam men zebeha qabla salati fel yu'id zebihatahu. Gimdeptir. Şaharlık olup dursa kurbanlığın namazga şeyin soyula turmasa namazdan kayra soysundadır. Ve men zebeha ba'da salati fakat temme nusukuhu ve asaba sünnetil muslimin. Kim namazını okup duran soygan bolsa maşallah anın acılığı to'liq bo'ldi desa acılık jönüne aytadi bunu çacıda жүргөндөр. Bu asaba sünnetir muslim. Musulmanların sünnetin sonun kılıp atkardı deyip. Onu İmam Bukhari özün Sahih Bukhari'inde 5546. nomerde, Muslim 1962. nomerde hadiste rivayet kılgan. Daha başka hadiste kâle aleyhisselam inna evvelu nusukina fi hâzel yevm as-salatu thumma'l udhiya. Peygamber zaytır. Bizden acılığımızın en birincileri bugünkü günde. Yevm-i Nahr günü aytlar. As-salatu namaz thumma'l udhiya. Andan keyin kurbanlık soyu. Eki bunu Muslim Cenab-ı Bukhari'de şu manide rivayet kılar. Ve hâzâ şart fi hakkı men tecibu aleyhissalâ. Emi bunu kimge millet oldu? Kimge ait namaz oku vacip bolğandır. Ayıllarda kevirki nemeler var da. Ayıllar. Baylar var, kurbanlık soyuyor. Biroq alarga ait millet emas. Anan ayına, ayılına, ayet okuğa, cuma okuğa ruhsat bergen emas. Demek alarga ayet oku millet emas. Şarga barıp okusa okuyup, ayılda kalganlar kurbanlığın soyuyor, alar kaysan soyuyor, fajrdayn soyuyor. Soyularga namaz oku millet emas, oşun üçün ne deyip atat? Ve hâzâ şartu fi hakkı men tecibu aleyhissalâm. Bunu şart, namazdan giyin soysun degen şart bul. Kimge namaz milleti vacip bolmasa. Ayıldagılarga namaz vacip emaspi? Alar bağımda giyin soysa bola berет. Amma ma men la tecibu aleyhi ve hum ehlus sawad. Ayıldıklar feyecuzu zebhu ba'da tulu'ul fajr. Gün çıkkandan keyin, bağımda bolgandan keyin ayıldıklar soya verse bolat deydi. Emi şu dedi bir mesele. Suroo joopko toktoyuz degenbiz hem neka? Biroq bunu kişine neme kılgan hareket kılışımız gerek. Yani kişine kalıp durun. Benim bir videomda bir özden ettim. Siz ayıllarda da eğer adamlar çoğulup gelip algan bolsa 5000 adam. Oşol adam ne kılar tuşulur dese men ne diyeyim? Anda okup koyuversin degem de. Oşonu emi seni uğavuz bu, je muhtiyat uğavuz bu. Muhtiyat okuvasın dep dedi. Ana siz meseleni düşünüңүз taksırım ben. Men anı videonun başında aytıyordum. Janağı ayılda cumaga ruhsat berbegen ayıllarda adamlar ne okuydu? Cuma okuydu arkasına ne okşat? Ehtiyat peşin okşat. Durusu bu şu da duru. Ehtiyat peşin boyunca bizim kitaplarda meseleler var. Oşen da yol bir hayatına gelip algan bolsa okup koyarsın degenmiz. Biroq men bir narsa esimden çıkıp şu meseleni aytıp atkanda. Sebebi alarga kurban ait milleti bolbogondan keyin vacip bolbay kaldı alarga.
Demek vacip bolбогондон кийин алардын пикиринде жана курбандыгына окшош сүннөт кембагалдын курбандыгына окшош сүннөт эле болуп калды да. А сүннөттү жамаат менен окуш дурус эмес. Бир гана таравих намазы гана жамаат менен окулуш керек. Калган сүннөттөрү жамаат менен окуу макруh. Эми адамдар келип калса макул окуп кое берсинчи дегенимде эми мага чоң проблема. Ошону кайра айтып коеюн, окубасын айылдагы, айт окубасын. Мен жанагы жумага келип жума окуганда эле макул эми айт окуп кое берсин, аларга милдет деле эмес, башка деле эмес. Жөндө, ал окуса деле өтпөйт анысы. Себеби айттын немеси жок да. Орун басары жок да. Чеги жуманы окуп атабыз. Жума жарабай калса деп эки атешин окуп коет. Анын маселеси жеңил болду. Айтты эчтеке жок. Башкача окудум, окубадым, айырмасы жок деген. Просто эми элдер келсе окуп кое бергиле дегеним менден катачылык. Эми келип калса, ошону келмектен балакет болуп окуй эле койдук ошону. Уруксат жок. Ошого эми окуса деле мындай пайдасы жок деген. Эми окуп койсоң адамдар чогулуп калсын деп. Ошого алар ошондой болуп окуйбуз десе, алар духа намазын окуп коет. Духа намазын жеке-жеке окуп коет. Духа деген өзү курбандык духа деп ошо адхия ошо духа мезгилинде сойлот да. Себеби курбан намаз окулунду, андан кийин өзү айт духанын убактысында болот да. Анан ошондой мындай кичине саясат кылмай жок. Эми сүйлөп атканда кээде мындай кичине неме кетип калат да. Аны менин сөзүм закон эмес. Анча мынча тактасак, эмне оңдоп коебуз. Мен ошол немени айтып атам, келип калса деген. Анан мага китеп жөнөтүптүр. Дурул Мухтарда айылдарда айт окуу макруh тахрими деп келиптир депчи. Анан мен айттым, Дурул Мухтар өзү биздин Ханафи мазхабта даиф деп макбул китептерде. Ал Дурул Мухтар өзү Куниядан накыл кылыптыр. Куния деген китеп бизде ваше муътамат эмес китеп. Башка китептер окуй эле койсун, айылдар окубайт эле деп кетип, окуса макруh тахрими болот деген Кунияда гана айтылат. Ошого анча коркуштун кереги жок. Анан ошону айтып окубай эле койгула дагы айылдыктар эмне кылат? Духа намаз окуп алып, курбандыгыңарды союп, анан бизде жаман салт бар го жана. Келгенде кыдырып ашын жейт. Кеттикпи маселе? Hada şartu fi hakkı men tecib aleyhi salat. Amma men la tecib aleyhi ve hum ehlus sevad feyecuz zabhu ba'da tulu fecr. Bağımdattan yine soyup alıp ondan giyin ceyvesi oladı. وَلَوْ ضَحَّ بَعْدَ صَلَاةِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ صَلَاةِ أَهْلِ الْجَبَّانَةِ لَا يَجُوزُ قِيَاسًا. Allah. Emi bir adam ضَحَّ بَعْدَ صَلَاةِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ. Emi şu cede bir nesen aytayın. Bizdin mamleketimizdeki iş alıp barıvatkanlardan işlerine çındığında жүрөгүбүз менен баа берип атабыз. Кээ бир жүрөгүндө оорус бар эле адамдар азыркы мамлекет башчынын анын кылып аткан иштерин көрө албаса, калган мындай чындап кыргыз деген адам баалап атат. Мындай жолдор, мындай мектептер, мындай ак үй деген нерсе негизи мурда болгон эмес чындыгында. Мамлекеттин өнүгүүсүндө сөз жок. Аллах разы болсун. Жакшы иш кылып атышат. Аны колдогонго ар бир мусулман адам милдеттүү. Бирок ошол мезгилде биздин айт намаздар площадьта окулунбай калганы айып болуп атат. Билбейм, коопсуздук үчүн, башка нерседе бул ошол пандемиядан кийин ушундай окулунбай калды. Эми ушу 30 жылдан бери окулуп келинген ушу силердей сонун бийлик келгенде окулбай калган айып болот. Силер мурдагы заманда 30 жылда кеткендерин айыптарын, ошолордун кетирген каталарын, ошолордун өнүкпөгөндүгүн, кылбаган иштерин, бузулган иштерин оңдоп атасыңар. Эми ушуну да оңдоп койсо жакшы болот. Мусулмандар барып ошол айтты площадьта окуса, мусулмандардын сыймыгы болот. Дуа кылайлык, ошол нерсени
bir ойлонуп көрүшсүн дагы. Мусулмандардан эч качан коркпош керек. Мусулмандар эч качан пикет, сикет жанагындайга барбайт иншалла. Мусулмандар ошол жерге баргандан кийин кайра бир бакылашканы койбосом тазалап алып кетет. Көрүп атабыз, жаңы жылда, Ноорузда канча тонна мусор чыгып аткан. Айт намаздан кийин адамдар жай намазы менен барып намазын окуп, элге, жерге дуа кылып, ошо канча миң адам барса ошонча амин деп элибиз өнүксүн, биздин мамлекет башчыбыз көккө турсун, ишине ийгилик деп дуа кылат. Ошол нерсе кайра ошол биздин сыймыктана турган, СНГга сыймыктана турган амалдарыбыздын бирөөсү ошол эле. Аянтта биз жума айт окуйт. Аллахым насип этип ошол кайра кайткан болсо, мусулмандардын дагы бир бактысы, бийликтин дагы бир өтө бир жакшы кылган кызматы болот. Эми ушул үчүн мени жоопко тартпаса керек, Мен өзүм оюмду айттым. Алардын өзлөрүнүн пикири бар. Себеби дайыма илим ээлери, устаздар пикирлерин айтып турушу керек. Диний пикирлерди айтып туруш керек. Алар кабыл алса, нур үстүнө нур. Кабыл албаса, биз башыйбыз, Аллахым разы болсун. Эми мына жерде ушул маселеге туура келгенди жаңы айттым, Лау дахха бa'да салати ахлил масжид. Эми мечитте дагы айт окулуп калды, площадьта дагы айт окулуп калды деди. Эми бирөө мечиттерде айт окуп бүткөндөн кийин эле сразу курбандыгын союп ийди. Кабла салатил ахлил жаббана. Площадьта окугандар ал окуй эле экен, Ла яжуз депти. Дурус экен курбан. Себеби асыл курбандык айтты площадьта оку. Мечитте окугандар эмнеде окуп туруп, о жерде домуң бар, окуп барып ташат бисмилла союбсың, аяктарга антимитип молдоке кичине сөздү узартып ийип, анан чиновниктер келип анча-мынча сүйлөп учоңду эмне болуп кетти? Узарып кетти, ая окуй элек деп бияктан союп ийди. Ла яжуз, дурус эмес. Бирок кыяс менен, эреже менен дурус эмес. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын мечити жанында турат, анын бер жагында Масжидул Гамама. Булут мечит деп, анын жанында мечиттер турат. Көрдүңөрбү умрага барганда? Булут мечити, анын жанында Абу Бакырдыкы бар, Умардыкы бар, Усмандыкы бар, Умардыкы жок, Усмандыкы бар, Алиники бар. Себеби пайгамбарыбыз ушул мечитте туруп, мечитте окубастан эмнеге чыккан? Жанагы аянтка чыккан, ачык асманга чыккан. Айтты ачык асманда окусун. Эгерде ошол пайгамбарыбыз мечитте окуса да болмок, бирок адамдардын бияка площадька чыгып окугандыгы мусулмандардын санынын көптүгүн, ошол жерде такбир айтып ачык асманда. Ошого эмне себептен Масжидул Гамама деп айтып койгон? Пайгамбар ошол жерде намаз окуп атканда үстүнө келип булут көлөкө болуп турган. Я Алла, биз да площадьта окуйлу, биздин мамлекет башчыларынын үстүнө келип булуттар дагы эмне кылсын? Көлөкө кылсын, Эми ла яжуз кыясан дейт. Кыяс эрежеге салганда бул дурус болбой калат дейт. Ли аннаху дахха кабла салатил му'табара. Этибарга алынган салат намаздан мурда союп койду. Этибарга алына турган курбандык бул намаз кайсы жерде? Площадьта. Бирок жаза истихсанан, бирок алымдар анан мечитте окуса дагы болот, площадьта окуса дагы болот деп туруп, жаза дурус болду деп истихсанан жанагы исключение кылып дурус кылып, ли хусулиха бa'da салати му'табаратин. Эми мечиттеги намазга да этибарга алынган мечитте. Ошон үчүн мечитте союп, площадьта окуй элек болсо деле сойсоң, ошол этибарга алына берет дейт. Ошон үчүн биздин алымдарыбыз азыр ар бир айт намаздарды окуу мечиттерде болсун деди. Ишебиз дурусбу? Дурус эмес деген эч ким. Бирок кошуп Алла разы болсун. Болгон иншалла. Акыркы маселе ва якулу мин лахмиха ва ют'имул агния вал фуқара ва яддахиру. Эми сойгон курбандыгынан жесе болот. Ют'имул агния, байларга дагы конокко чакырсаң болот. Жалаң эле кембагал жесин деген жок курбандыкта.
Özüң кем жеп атпайсың ба? Өзүң жесең болот, курбандыгыңа, өзүң байсың. Курбан союп атасың. Демек өзүң жесең болот гана башка байды дагы эмне кылсаң болот? Тамактандырсаң болот. Жана фукара, кембагалдар унутта калбаш керек. Колунда жоктор, аз камсыз болгондор унутта калбаш керек. Ошолор негизги, Ошого 3кө бөлүп, бир бөлүгүн өзүң ал, бир бөлүгүн биширип же, бир бөлүгүн яддахиру холодильникке салып койсоң деле макул. Кийинкиге чейин, Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кунту нахайтукум ан иддихари лухумул адахи факулу ваддахиру. Мен мурда силерди курбандыктын эттерин жана кургатып немеге коюудан тыят элем. Азыр уруксат берем, жегиле, анан кургатып холодильникке салып алсаңар дагы макул деди. Иннама яжузу ан ют'имал агния. Эмне себептен байларды дагы тамактандырса болот дегени ли аннаху яжузу лахул акл. Өзүң жегенге дурса жана айткандай маселе. Өзүң жегенге дурсу ва хуа гани, ал бай болуп турат. Факаза гайруху жана башка байды дагы не кылсак тамактандырсак болот. Şu жерден токтойлу дагы. Суроо жооплор ва саллаллаху таала хайр халк Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Такбир ташрих боюнча дагы айтайын дедим эле, ага жетишпей калдык. Аны узагыраак сөзүбүз ортодон калып кетпесин. Аны мен эртең Кудайым буйрса, ден соолугу жакшы болуп турса, мен не кылам? Түз эфирден жооп берем иншалла.